Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Lajan Arsnam Duna, kata nado ubnai leber arajar arpo, hadu menta ubnai nopra arajar arpuwe. Kinong tray jong kemamlu Chera Cement Limited, kila suim klem katulop hadin baka karkhana penmi dobilat bala rim tam hapo kani ka jilla, ya ka bala tip kum kemamlu Chera Cement Limited, kala sange tray kam na kadaw ka jing bamla syu, ban penmi ya ka dobilat kum majulong hagisnem ki bakham benshua. President Jong Kamamlu Chera Cement Limited Employees Union uba shanlang ding do haga jingya kren mat kilat pathai khubor haga khat sautari ubanai no pra arajar arpuwei ulaong bawat la ka sarkar jilla kala thau ye kilat kilenti ban wanra ada ka joint venture naga benta ban penim biang ya ka karkhana ka balongru haga jo ka por ka peliangja jong kinong sora hanrei ka sarkar ka dapat ban seu dep shwa ya ka tulop ka basateng mentala jan arsnem kinthi namar bah pedeng kini ki arsnem duna ka sarkar jilla kala shuyarap ye ki bor penya jong ka karkhana tangkum ka baisun khnang ba kinong trei kinom yap tangan di hadian katu ka jingalang wat ka office usim star ila yo ya ka rai na ubo ya khmat ki ambiang ya ka MCCL tang pasdang ya kani ka joint venture ti ila ap ya ka por wat ka khadu bang yo khubor sipang kani ka wei ka ayu ka planning jo government ka long hau bunai December atarik abang yo meeting ba ka management ban sengap ya kani khubor yang kani ka joint venture tike ai bungi osngau naka liang juga management ka ong ya kani ka ya ka joint venture lasdang tambak kidang penkre ya ka EOI expression of interest ka bamut balada ki company ki juk tmu ne am bakin wan ban penya ya ka ti ka plan ti kade ka puar ka aslam dari hinu mudor du benai di sembang ya siang ban usim star te hadu uni Desember nidang yo ya kata ka EOI bakin fluid siwa ya kata ka EOI ti kala simport sistem ti kala bu jing e para nok tray akayo akot kamai kaji nak kata daw ni poi hadu ni put ba ni man si ban siam ngani karai ba kala dei ka por bangin perkhat ka government ka management ka ban perkhat no yangi namar pidi sutu ba ka EOI ka simport kin khot ki UI kin wan ki company kan dan saka negotiation kan dan saka discussion atu kan lek biang saka drawing board tu kan lek saki stakeholder pidi sutu ba kan sa simpor ti kinok trai bu pli kemang la ong biang ne kayo ka kwat ka kamai kaji yuki kala trai kala khem pidi sutu ba ki banang trai ru la kham jinjar ki banang sutrai ki belajar chong thai ki jinjar la asne matak lada kikut na ke pisa kin yo mat sei tigi bidang tray ru kan sa dom yaki takin mi sakmat tray sawai ru undum la tingi kwa bak sarkar kan ya sakmat perkhat siwa yangi lengkat bakan ni ko ka EUI bakan nang ya namar pihak penbu yangi kinok tray mangil kinum la sya siu pangin siu sngap kum ni kade banwa kila ti kum do ban palai yam yangi ru umdai tamat perkhat tan ta EUI namar ngip ka time frame kamdan nilai kan management yang ai ka time frame kamla wan ai na sutu ka slam ka de proses jong ka government kamla wan siu rai kut ban le kut kan hap don lang dekat bat ki wei pat ki stakeholder na kata ka daw ngi sim ni ka rai ba ka de ka por ba government kat perkhat no yangi te kinu kila ti bat ki em yangi wat la da ka hap ban ai no da ka lat ti ka ban kham ha yangi ba ka lawai jungi desi ka de ka golden check ne ka kanu ka scheme ka bah tam kumjuru ya ka tulop nilai kan ni ba pini sutu hawa nila yo jing yarap na government kat kum kijing yakut jungi ba office sim start kala ju ai yakini kijing yarap tambak kidi tang kijing yarap di financial assistant kim dei tulop ti kanang bu jing issue yangi inyo kat no inyo la nur ngim ju kham tip ya kan ni Tewat haduk metai kan dia bagi dia ban yo di sembar ngimpat yo dengan karpat biang sisian ba lembah jupi ba pin yarab lam yangi nama kalajan ke Christmas ba lay kular atau
Katu kasihan hau Desember las ba nang ya yarap yangi ka ba kaplan keempat telun tingi kerman ba mentaru siwa Christmas nginyo ai ni kerman ya kata minang dep ya kerman komitmen kalong positif ya kata tingi ru ni kepat napi ba suha penwat tilam yangi dah lor kan ni ka UI ru kumkinok trei ngim lok pesimis ngim impact ke ko bahas ke pasniu siapa kaplan siapa kinok trei ngilong optimistik ikwa ke bahatam nam ta kaplan nam ta kanok trei nam ta kinok trei nam ta kiwei pat kinok song sinong kiwei pat kilong dien kijongi bang ikwa ke bah ngilong optimistik ya kan ni ikwa bakan nyat baik kaplan Nilai tang ita ijing ilong ba ya kapor nomor ni sutu bang numla mancim selam ka kanumla mancim selam ya kapor nomor kum kinok trei ka ich ko anak kiyo na takadaw ni wan biang 16 na pi ban pesngaw pi bang ilang ai kan ni notes siu sip star ba in sobha ban wat lat tino yang ni perkhat no yang ni bat kumju ka appointment bang yo ban ya selok bat i ki ai kilat ti ban kelun syahmat namata kajongi bat na komenta kaplan ya kan ni nilai kadai kepala sim inisiatif baik nadu ko office ting sim star la asian nadu ki asnam mensyuaru nilai yo meeting la sia sausi bat i ya i industry star ti nila syu ai kopi ngidan kam ke ai nilai kam mainly deal baik ko office sim star katulop tiba kalabun na sutu la asnam sekiwi penting diusu kibat adu ada kat lai di exact figure kan melawan ai dari kalabun Kecisa sistem mensua niladon dia kan dia aji ayat niladon dia kan sosial program hang dia po ke selong kata ke dia umnai Disember tika ni ka isu jom kan ka jing bamio ke tulop kala dei ka ba remba na du sistem ke malalit no kom la pensai dan dia sekali na du piarja kala ka sau fasan adu ni kisini ke bamata ya ka tulop ngi la suyo ka dur kembang patli kata kamot kala sulong konsulter ke bangisiyo jingarap manumana kata du ka dei lang ba ka finance system ba da government dia kalong kum dia mana kalau nai sau nai kamot ka pelong yang i bangin hapan sini kisiat ba government nang ta banyak kan yang ni ka tulop kamot na por sa por kom bala sain dulu ngadu ke ba kiwi kinong kam jong ke union ru kadi ka jui ke isu manul islam ke balik ni islam arajar khasau kom ta tender nang to de ka jungwan jong NGT ru ka to ka problem ke bade ka factory kalau pelong ye kinong trehi bagin du yang tulop kom ju ka jungwan jong kobiat arajar ar kho te kom ta hadu ke ni singi ba ka bangi anglo kinong trehi kom ka ba mata singi lapan poi ka sithi spo ka me tong chief minister ba kom ju sa ki Deputy Chief Minister, Industries Minister, Nangta City Member of Legislative Assembly, Jongka Sara Batshela, Konjuru City MDC, Gede Jongka Sara Shela, Chairman, Jongka Mumu Shela Simen, Managing Director, Konju, Nangta Chief Minister. Te kumba kalong mantangi ni isang sawar ke ika problem kalong ba. Ni arts kamot yang ni kibor ki balor kamtam ko gamen ni kalong ba. Kinsim ba iya gawai garai kata kalong ba ka factory ka ba ka di ban prekam lani ka di ban yai no. Bar ka ba ar kalong ban kinsiu no ini pending dius jong kinong kai namar ko makilong menta kalong ba ni menta ngilong hako umdum nyemdot ngemio ay anu bisa namar ko ba piong haka generation jong kinong kai kalarang ya nagoi ka puals ko ko makalong menta kinong tai menta kidon lasai ke benak inti apang kinong tai lasai ke bala klat no dede kata kata ko di dius ki jong ki pending tende ya kisni ki bakut menta ko mo non lanu kamot kan tai kam lanu kata kasni kan kot Tiha kebiadai bat ki ni nak kalian kejungi ke stress ke banakong kalong ba kinong tai kidi human being semua tai kidi kibriu ki ba im te ya ka factory la sei mentar la kampadon ke nostalman ko mala pensai mentan la sei system asnem bagendang story kata ke UL ke nang ta ki de ki banta ki biadai bat ka sarkar nama ko makitip hi ya kejung ka factory jungi kayang hapo aswara ru ha arti ki hima kata ka dika hima mamu masalah Tiya kan ikabenta ketika kamram ke jongga government baki hima ndaya ke ikan ni berkhai ibu ar jing start jongki ndaya ke ikan kom ka union ni kom ka wei ke lama hi ni hapan pe naga benta ka safety bat ka safety jongki nong tri la kalong ya ke menta ne naga benta ka socialist fascism te ke banukong ya ke bangi ngidang pa ka anu de ke banukong kalong ba ngidang kam urgent ngidang kam kerki ke mod bagi nyo ya
Namar kung bakalong mata hagan ke stiu ngi lapan koi bang ngi lajak keren nang por support kolom ba. Ka komen kan perkhat no. Namar bakan ai be yang ibon design be dal buka tulong. Namar bali ba mentar ngi lespo ka kam ka menta ka factory menta ka wasis kami asu. Dia kan du jing ya namar ka singi bakut manu ban sim ka jing kle. Manu ban sim jing kle. Ka sarkar kala ban nek par kala man. Dia kata kata ni sasisian dia ni kerpat bahkan ni kesana tahu arjar kuai sebum kodok ni kerpat iki bor bor kamtam ki badan ni ka present government ka bamta bakin perkhat lam na ka bamta ka jungi wan biasa ru ya kinu kinu kisang te mon soba ki badai na ka thain ne na ka ju na ka stir ru kum ju ni api bat kum ju ru ka thai ya ki bor ki badai ban pe ni kamtam na ka management ne kim kinong te ni ki badai man ki batai permanent ka mo pi ni don apa service tinggal ban pendap ya ka jung kam tinggi kimi unti rupa, ye ke berkhid kemat kijing seo kijing taru ni dengan ya kombakan. Kadi kebarim, nama mereka la establish kisnem kakandai spa santupa ndroko. Tegumbang no menta kala don haka running kemat la kumno hadu ki arajar, ngansim hadu ki abda si pau kumno nu kala pol sa posan. Jadi nak kata kadau kumbang no ketika semen plan ka adai kadi ko all model. Dan kalian kejong itu kong ka union hina du ki arja ka pra kum tungi la ries ya ka issue ka bagi nong tei kisem jing ya nama kumbang fi ka tulok ka baaru ka jinglong ka condition jong ka plan lu ka lalong biriwol tede kata kadau ngi ngela arch no du ki poru balari ban le ek upgradation habro ka bot ki ya ki machineries but ki baro ki section namar boleh ba ka por ka lawan ka try process support ka implement ha system arja ka nriu ka nyu kumto kaya ka ka bolong pada kum kam sim long normal he kerkom kai kam number 100% kim sim le ya ka renovation hak bede ke plan tede na kata kadau ka pelong yang idu na dusna ma jakarta ni apil sepo ki bor ki balor kam tam ka gomen ni baka de sim kya ka ni ngatra ipla iru bakat kom ka to ka nyale kendu baka office ng chief staff isnem ajar arpo habul khat ini bat hadu kala bi iru sunan ka to ka offer ka bawang ba yakitu ki lightly ki option kata kalong ban Penteri kami dalam dihiru kan pedon kami akan pisah kembali sisbak hendak kena keluar tam. Bahkan juga poru kap bahar pada kalong bah kan ban aino ya kerja mesyuar kata banyak tapi penasib no bah kesorkan. Bahkan juga pada kebalai kalong bah ban kan ngos dan ya kan ini mungkin nong tahi kau kesorhi nama ngisutu bah kan ini ke factory ke don nak kan seorang jungi kemang ono mana trade loss yang tu Misru baka jungdon jung factory kanong kajera pi ka thain ba kun ju ye ka state pede na kata kadang ngi ni mata ngimpat wa ni kan namar katu kadang dai tang ka offer te tempat don kan no settlement ndai kadang isu tu bala ka poi hadu tau pot da singi na kalian ka jung iru kama ngin haban sempat lagi jung kirai ya kan ngin haban ra apa ka komiti ngin habra komiti ngin perkap ada kadon ka pementoi ye kinong tri le si ya kan ngin periang ada kadon ka pementoi ya kata-kata bang ibu ya kan ke final ko ba kadai buat perkhat no syuai dokter itu nomor kap bukan nak slam kan ka join na service sutu kadang don dropping board di kinang flash kanang simport diladan kum kata ya kata ki ko akan spell out no ka government kan le kum no kat kanang simportnya yang iki no fly le remta bu ini khmat ladak kanang slam ya kibala jam siong ano kala kinum lawan apsyo kiba kwa kibang tradition do kinum lawan apsa ya kata kila don ikui kila kelti therefore the option iki kila ban mino kum kita ke giwat kanang kata ni sembu time frame ibu kak tukan ni benai naman ginang bu sa appointment buat ICM kubala ongannya minang wa du appointment buat ginang bu appointment di sing ni akan kamsai ham taru kan ya kan ni jadi sempat dak bu sini jadi syubu mana bangi kerman hiru bangi ni yo ni tendu buat ingin ya keren ya kata hang tu ki pensai ba ya kan ni ka IOI kidang sudah penkare di ya kita ki jinat ki man hap ya pelai da komiti ti ni kampat yo jing sai makin numla hiru ban pen ayu yang ni ngim don dekat bat ki haka taka buat ti